Radio 021. Gradski dnevnik. Akcenti. 5 sati, dobar dan vam želimo, ime Vanja Đurić, slušate Akcente na 92,2. Ovog popodneva između ostalog ćete saznati kako je Demokratska stranka organizovala omladinu stranke da glasa protiv smene rukovodstva Aerokluba Novi Sad. Akcenti. Pripadnicima omladine Demokratske stranke organizovan je prevoz autobusima kako bi glasali protiv smene rukovodstva na Skupštini Aerokluba Novi Sad. To se dogodilo samo nekoliko dana nakon što je oko 150 njih uopšte učlanjeno u Novosadski vazduhoplovni klub, saznaje Radio 021. Više o stranačkim mahinacijama na Skupštini Novosadskog aerokluba čućete u prilogu kojeg je pripremio Miodrag Sovilj. Kada su članovi Aerokluba Novi Sad ušli u svečanu salu Master centra kako bi prisustvovali skupštini, zatekli su gomilu novih lica, uglavnom vrlo mladih ljudi koje nikad nisu vidjeli na Čeneju. Prema rečima petostrukog državnog prvaka u jedriličarstvu, Ivana Filka, dosadašnje stalno članstvo koje broji oko 75 ljudi bilo je potpuno zatečeno kada su vidjeli ove nove članove. A onda kada smo došli, tu onda smo vidjeli da je u Aeroklub ušlo novih 140-150 članova koje pojma nemamo ko su. Prema njegovim rečima, u razgovoru sa ljudima koje vide prvi put u životu, stari članovi su saznali da su svi omladinci Demokratske stranke, mahom iz Vrbasa i okolnih mesta, koji su tu po direktivi. To se uglavnom deca, dobro bilo i odraslih, ali deca koje su zavedena, kasnije smo pričali sa pojedincima, kaže dobili su nalog neka demokratska omladina Vojvodine, otkud znam, mislim šta je. Kada smo pozvali predsjednika Demokratske omladine iz Vrbasa, Dejana Spirovskog, dobili smo odgovor da nazovemo kasnije. A mislim, ajde se čujemo za pola sata, samo po tom pitanju. Ko će za pitanja? Šta još hoćete da pišete? Samo pola sata. Samo to. Za pola sata se čujemo. A zbog čega ne možete sada? Za pola sata, zato što sam sad čas mi počinje, pa ne mogu, moram da idem u školu da predajem. Pa dobro, samo kratko, 2 rečenice. A ne mogu, za pola sata se čujemo kad završi čas. Po dogovoru pozvali smo ga za pola sata, nakon čega smo dobili prilično jasan odgovor. Korisnik Telenorove GSM mreže nije trenutno dostupan. Molimo, pozovite kasnije. Povodom priče oko preuzimanja Aerokluba oglasio se i gradonačelnik Novog Sada, Igor Pavličić. On smatra da pokrajina ima svako pravo da preuzme aerodrom na Čeneju, jer po njegovom mišljenju njima i pripada. Pa dobro, onaj koji im je dao taj mi uzima, mislim, to nije. Znači, ko što su mi dali sve sportske objekte na korišćenje sportskih klubova, tako možemo sutra da oduzmemo svakom pravo korišćenja nekog sportskog objekta. Isti je slučaj i sa aerodromom Čenej. Podsjećamo, pokrajina je ponudila Aeroklubu sa Čeneje ugovor prema kome se sva imovina Novosadskog aerodroma prenosi sa ovog udruženja na Pokrajinski zavod za sport. Članovi su zabrinuti jer se u ugovoru nigde ne spominje sudbina ovog vazduhoplovnog kluba.